iyi misozi ngo nukuguru ndikonja kunywa inzoga kumbe ni inzobya ibitindi ngiye kukizwa kabaze pasiteri none tuze kukizwa twaramaze kuba ibimuga nta kwicwa n'akazahora koga wanje yirirwa mpanura none namushiki wa biri namushiki opayirota avuye hampanura ngiye iby'amayoga bya misi yose ngiye kubihera abo koko nzomenyera imitobe n'ibyayi yewe n'imiroho byose papa akaguru karacyari no kurya n'ubundi papa ihangane umubyeyi ihangane n'ukuri yo pole si umuntu twavuganye hasi ndamuhamagara n'ijoro ndamubwira ko anyaruka none amasa cyangwa yigiriye ku iduka ryiwe umwene mama nawe nyene ari ntiyitaho ibintu pe niyitaho ibintu no kuri ubizohora birusha jewe mana yanje ntabwo ngo kurusha karibu ko watevye ariko nanje naje ndi kwihuta nasanga tariyo oya nayo nayindi jewe nashatse kugenda hari yepfo ku murima ngo ndabakoze uko bameze ariko nayumvire ko bavuze ugasanga atariho ndi nabishwa bagiye ku ishuri bimeze gute none ndakoroherwa Imana ishimwe yankorora ko biri ubungubu erega reka ndakubwire urazi iriya nkorora ikintu bivaho ugabanya ibyiyumviro wishire mu mahoro kandi uje urafungura uzi udafungura neza ko inzoka ibura ikintu isya hanyuma ikagutera agahehera uje urafungura ufate n'umwanya wo kuruhuka sibyo hama urazi ikintu nangiye kukubwira pole mubyeyi Mana we Jamari umusanzeho yewe Jamari ntago namusanzeyo nasanzeyo umukobwa we muri isa ariko nabaye nkuri gusohoka nsohoka nyine mviwe mba turakubitanye twabonanye ubwo ntibagiye gutuma inkoni ndashaka inkoni yo kugenderako papa kandi pe birakwiye kugira ngo ubone agakono ugenderaho uko kuguru kono papa kwabyimbye pe gatata iyi niyo ngaruka yo kunywa ibiyobyabwenge rero ko papa mpora nkubwira guhora ibikomere womenga n'umunyonzi ubwo nyine nawe bureba ingaruka z'inzoga kubundi ko ntizintera umubyibuho ntizintera wazireka papa mugani wazireka bazireka nacyo utakoze ubuzimbuza iyi rero inyungu rero ngiye erega papa ntago mba nifuza kukubona gutya urabizi ko ari umubyeyi wanjye mfite nta wundi ndeba imbere n'inyuma niwo famiye yanjye mfite ariko nawe famiye yanjye ibaze kuba ari undi kureba ukajya mu by'inzoga ugasanga ubaye gute ese papa utekereza ko ari ukwenda ari akaguru ibaze iyo uza wenda kunyerera ukagwa ugasanga ibuye rikubisaho Imana yakubise koko amurazi ikintu nangiye kukubwira burya ngo akaba waje umutima akazindura amaguru koko ewe nashitse ngahanda mva ndabuze amahoro niyumvira ukuntu nakubonye n'ukuntu umeze n'ukuntu wabaye umusikini noneho kurutaho cyamfatira mfatiraho ndotavugwira gushika kwa Simone ako Simone ni imfuraga yemwe nuko yavunitse gusa Simone ni imfura nta kibazo cye pe hama rero sha ndamugira ku muriri ndamubwira ingene umeze ndamubwira byose uzi ko atarabi nta ntiyarabizi kurya mwana ari uwacu ndamubwira byose ntacu namuhije sinzi nimba nakoze amakosa oya Simone ntago wamuhishe ntacu namuhishije kuva ku ntango gushika ku iherezo ariko icakoze yarandemesheje ambwa ati ntibyoroshe atariko nzobijamwo
kandi nzobijamwo twizere ko bizovyara igisubizo gusa biragoye kuja kubivuga nyenevyo nyirubwita atarigeze asohoka atarigeze aboneka ngo agaragare urumva hanyuma rero ndamubwira ko bimeze arambwira ati rindira tuzoje ngena nigishe Jean Marie ndamushikira ariko nawe ndakubaza byabindi nakubwira warabikoze tuvugana hirya yejo no champion papa ugatekereza ko wabunsize iheru anzoziheba turacankene mwana wanje kandi aje ndacagukeneye papa ndacyagukeneye urabizi na mama ndi kureba ariko nawe wintengwa papa nukuri kandi nawe urabizi papa ko nakwijeje kuza yaye narayakubujije mwana wanje ndakubereye so ndakubereye nyoko arecho mburana papa ntacyo nguburana ariko nawe ujye utekereza ko yego mba nkeneye nanjye ababyeyi babiri ariko yego nawe urahambera ntacyo nakuburanye ariko nawe wituma nkubura kandi kukurira papa wonyisanzuraho ntacyo muhisha no kuri pedata nyiramahoro ntacyo atadukoreye yamaye inka yamaye aho kuba ntidupanze ariko se papa wa mugane ngo Yesu n'umugabo mwishwanira ako nanje n'umugabo papa nawe uri umugabo papa nokwe nawe uri umugabo kandi ndabikunda cyane kandi papa nterwa ishema nawe jewe se kuvuja gufata amafaranga ukaja kwa Jean Marie ukamubwira uti genda sinaronse ndo nkakanya ko kuja kukuraba kuja kuraba umugwayi akira amafaranga ugenda ugurira amata ufatemwe n'akamoto warabikoze ariko nakubwiye ko bigoranye cyane ngabire kumugera mu maso sinzi ko nje byo nabikubwiye gapayiro nakubwiye ntigenda ubanze ushikire Jean Marie ubanze umubwire uti ndabizi ingorane ufise uragwaje akira 220 fatamwe akamoto hanyuma uguremwe n'amata y'umugwayi warabikoze oya ntago nawe nyene uratugoye none wumva Simona azoja kuvuga ibiki umva Simona azoja kuvuga ibiki wowe nta kintu nakimwe kurerekana nk'ubumwe nk'ubuvandimwe ntacu kurabagarira none ushaka Simone atangurire kuki erega n'Imana irakubaza ngo ufise iki yanje ndabikora kugira bigende neza uyu munsi rizuba ntirirenge je sinzi ukuntu sinumva ukuntu aje ndikunda bishiramo ingufu nyinshi nawe wiraramiye kandi ari wenyine nyene ikibazo erega igihe niki nyene none wazi ko nyuma y'imyaka ine hari ikintu uzobushoboye kuvuga cyangwa gushikako papa ishubundi njya kuduka na mukanya nahanyuze kuduka rya Piloti hasanze Birigeti maze iminsi ndi kuzajya mamubona uko nambutse ngiye guhaha hasanga Birigeti arimo kuganira na Piloti uko nafitanye ikiganiro uko nafitanye gukurukana cyane Birigeti umwe uko papa Murisa niyo nshuti yawe urira ni butera ku meshi papa ntago ndi kuvugira ushatse kuvuga oya none hari ibotiki aba yagiye guhaha hari ibotiki ariko papa nyine uburyo ki nyine abashaka kugira ngo amwiyegereze ashaka ngo baganire amushaka buri kanya nyine uko noneho niyo ntambutse nyine nkabona Birigeti yicaye ku ntebe nyine Piloti abashaka ngo bicarane usashaka ngo bagirane ikiganiro kirambuye ubwo nasi tuzagenda turi bangahe banzu ugenda uje kwa Jean Marie umuramutse nk'inshuti nk'umugenzi bisanzwe umubwire we yibagize namwe mwaganira wa munsi umubwire uti je ndazi kuri umuvandimwe ndazi kuri umugenzi ndazi ko akwikibazo wagize sindaronka umwanya hanyuma ukora ivyo nyene byo munsi twahuye rero tujye twatandukanye dusa n'abantu barakaye nyine ndi kumubwira ibyo ukuntu umwana yamumpa yabyanze urumva ubure ko kumusubira mu maso ndongera nyine Simone no urumva hera kwi kandi Simone agiye kudufasha Simone ahubwo uyu munsi nyene umva ndakubwira Simone sere yaganira na Jean Marie kandi ari muri no mizi kandi ukuntu umunsi Simone ko takintu araza mu nzu c'abandi n'umushinga ntaye kujya twatoye ko muri aka gace kose kugira ngo araduserukira n'umushinga nayizewe n'abantu benshi none wumva ico kibazo yamaze kumenya ko ufise kibazo zo byicana muhira ahubwo genda umwitanga uje imbere ya Simone atuje kubivuga nawe wagezeyo agurahishe se Birigeti na Piloti ko badahuje imyaka reka mwana wanje tube tubirebesha amaso aho hanze abaye byinshi cyakora agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru ariko se papa
kuri gukomeza uca imigani cyane wambwira ushaka kuvuga iki mubyeyi ahubwo yo papa Paul papa warayimese burya rero mushiki wa pilot nyina burya namubwiye ibiti maze gukandisha byamavye kuko bya imibirizi n'ibindi mu Rwanda bibaye gerageze igeno ndabe ko turya dupana tumisha nyamarejo jamari niba wamubwiye cyo nzoja kwa muganga ibintu batubesha ngo badukandisha ibitutu ngo kuguru bakagukanda kuryamye hasi si icuma bagushiramo banasanga kwaranavunitse abandi kwikwegera ibibazo ngo bariko barankanda abanya papa byashoboka nukuri ko baravunikiye mu gufi nano banzize ariko papa kanje kumesura twenda twawe ariko papa ibyo bintu bitekerezo n'ukuri nabonye ari amagambo bari kuganira kandi urabona pilot nagangana n'undi muhungu no ariko papa nta kibazo n'ukuri sibyo mwana wawe nta kibazo nuko nyine nuko ari ukwiyumvira gutyo ariko none se papa bundi mubyeyi nkuko papa muri sankunda samfata nk'umwana we yararangije amashuri birahiye mukanya rindi ruca ufungura nuko nari mbaye ngiye kwihutana aho kubanza ugende ucugaruka kanje kumureba Kalisa yarampamagaye hari banza ugende kwa Jamari kuko Jamari ndamubonye mukanya namanutse Kalisa ndindira ndaje ngira numva ko bameze genda rero Simona niko ndakubwira ko nagiye kwa Simoni tukaganira kandi Simoni yanyijeje ko agiye kubikora agiye kudufasha umwana tumushikire sawa rero turavugana kuri telefone ariko cihutirwa no kubanza gushika kwa Jamari sawa no gusaba Imana ibirimo ko ni waronka kanya rero ugaruka nko nk'inyuma y'isaha urasanga nanje ngarutse sinteba sawa ariko man uyu muhungu wa mama Jenzo mugira gute koko umenga ntaco yitayeho kandi ntazi ko igihe cyo kuduga ciwe carangiye ubageza hari ko aramanuka uwo mufasha akaboko n'uriya mwana none niwe ariko arashira inyuma y'ibitugu amashinga ntayo ko baramuhagurukira amufasha arabona zigonderera Jamari n'imizigo yamuteye kurera abana tarabiwe akishurira amashuri ubu Jamari amushiriye ku rupapuro ibintu byose yishuye yo bishobora kubereka atamenya ubwenge ngo yitware nk'abantu ashike mu by'abantu saza muri sasa oya ntabwo yigeze arangiza amashuri atagira muhakazi byihore genda yandabire kubera ikindi kukubaza bimwe ukansubiza ibindi kandi ibyo nsubiza atari byo ndi kukubaza koreka tubirebesha amaso tubihezagize ingohe si byacu papa kanje kumesa turadupanaro twawe ariko papa nukwiye nawe uze kumva uze kureba nabonye amaso atarari abari kureba